Biyag di tao. Anya po kisti kayat mo, Lin? Diya sigud nga pukis kon amare, makaamukan. Kita amon diya maibagay iti narakab nga rupak. Papintasan nak nga perperme, mare. Ay na! Bagay mo amin na pukis. Tanapintas ti rupam, Lin. Ngam, apay no padasam mati siyagi. Sige, makaamuka, friend. Basta maibagay kanya-kanya. Diya pukis nga maibagay iti narakab nga rupak. Okay nga, Rod. Di ka pala gulimat! Dutan ka makitam! Ha? Diya kabsat mo da diya, amare. Veron, apay ngong tamti ka anakak. Anyat pasol na. Masurunak! Tila pagpagatang na! Awang nga kwarta! Agulimag kan kunak na may sa! Ay! Di ka Veron, di mo layatan iti baot, Anyat na muna nga, kat duwala ti tawin na. Anyat kahit nagatangin aya. Gumatang kano iti ayam na. Kan mangan kano iti ice cream ka o magkwarta. Ha? Adtoy, ala, inkay katanganan, ading, tapno agtalnan, ala umpay laing ti dwa gasot, Umdas ayamot dayta. Kurang Anayaw mo na limagaso. Tegatang ko iti sidaan ti mabati. Ha? Mabitlaan nga, Rod. Adtoy, ala, inkay katanganan ni Balong iti ay ayam na, takaasimot niyag sang sangit. Talaga nga nalayang ka nga agpukis, friend. Iso nga kayat ko nga si katimang pukis kanyak. Talaga nga papintasam ti rupak. Ay na, kasi ti kanayon ko nga ibaga. Talaga napintas ka. Sigud na napintas ka. Dato ti bayad ko. Bagi monti soplay na. Anya? Allah, imbis asyak ti mangilibrikan ka. Lin, ay saanan? Ay na, agtal na ka man. Amok tirigat mo, iso nga idulin mo data. Tapno adamat para kanyam. Amok nga awan maigigam mga kwarta, iso nga idulin mo data. Ha? Ay, agyaman na, Lin. Nagsaya at kaunay kanyak. Ata na saya at kamot kanyak nga gayam mo. Kan maasya na kanyam. Single ka nga agpaiso, ngam awan mati maigigam mga kwarta. Uwan nga, Rod. Maasyanak mat ngamin kadagiti kakanak kak. Kandagiti kakabsat ko. Kastamot tun kinitatang ko. Ay, nasaan ka nga isuro-suro nga agbalin nga imut. Ngam, panunutam matibagim, Nalo kaya ka nga minuna kadakwada. Iso nga mangnam na madalatan iti-itid mo nga kwarta. Masadot dan nga agtrabaho. Tadalatanam na maanda kanyam. Ay, maasyanak kadakwada, Lin. Ngamin, awan nagkadalan da. Kat marigatan da makastrik iti trabaho. Ay, nasaan nga rason data? Apay nga kanyam. Saan kamat nga nakaturpos iti kolehiyo? Ngam adamat pagsapulam. Depende iti tao data. Adaman nagadala mo no awan no talaga nga disidido ka nga agtrabaho. Adu ti pamuspusan. Manong, tulungan nakman nga maka-abroad. Ha? Panawam ti anak mo? Asino nga iti mga awir kan kuana no panawam? Kadya asawa ka. Dagdagam ngamin taiso ti sumapol iti trabaho na. Ay na, namin adun nga imbagak dayta ngam awan dengdenggan na. Dinak matikas kaso. Pag-abroadam ko maaya. Ije Hong Kong. Ay, awan kwartak. Agdiskitar ta. Umutang ta. Basta sigurado tapno sana masayang ti kwarta. Wan, Manong. Ikarik, no adda akto ni abroad. Agbayad akto adagos kan ka. Apaman nga agsweldo Apay nga yakasta. Unfair ati kastangar aramidan. Tulungam ni Veron. Ngamsyak, saan? Katkabsat na kami adwa. Marvin, una enta kumapay ni Veron. Tabarang maka-abroad. Tapno sumayat matan tibiyag da. Isyak ati una atulungan. Talalaki pangaramata may ti kwarta aya. Pag negosyo ka. Ay, kinapudno na.
Awan kwartak, Marvin. Aglunak pa ilang iti pag-abroad ni Veron. Nayuna mon atilon mo. Taylak aman nak, kabagis. Marvin. Adda pa paborito makabsat. No di nag-idiskitaran iti kwarta. Unfair ti kasta, kabagis. Ay, sige. Bayam, takitaag no kasano ti pamayak. Veron, anyangay, kumusta ti pa nag-apply mo? Mano abulan ng tinapalapas. Di ka kadi pa flight? Pagkawanan nak manong, ngam na peke Aniya? Kasano na peke ka? Kat legal mo't nga ahensya di nag-applyam. Saan ko ngayon tuloy tinag-apply iti dayjay nga ahensya? Ngamin, adda recruiter ang nangawis kanya. Napeke akmatan. Aniya? Kasano nga rodem? Sabi inututang ko lang ti kwarta, Veron. Jak mating gagara, manong. Jak nagayatan. Sorry. Dahil tangamen, timadikan ka. Maray, itad ka nga itad iti kwarta katakiti kakamsan mo. Kitaan, nasayang lang tintad mo kin ni Veron. Tatang. Katimat intad mo kin ni Marvin, ako na apagpuunan na iti negosyo. Awalan! Nawalda sa aminin! Unay mo't nga minang dagidya kakabsat ko aya. Nga mala. Anya nga rod. Tulungan tapno mabayadan mi dahil nga inutang ko. Patpatsa, mamatulungan na ka dagidya. Awala ta mo kaon! Lan, kwarta man kita. Dahil naggumatang iti sinan. Adda si na ginatang ko, tatang. Diyan kayat ti karnay. Ikan ti kayat ko. Ikan na kiti limang asot. Nabartek kayon, tatang. Di kayo man mapanaginuman. Maturog kayo kit din. Aglawag no, di lang ikan iti kwarta. Maray, anya sirbim ba singgal no imutan nakngamam? Ay, lagi-lagi pa ma, no saan nagabukan niya? Saan ka na itao dito'y lubong? Tatang. Alala, ikanak iti kwarta. Wano aglawag. Burakang amin na plato kas katabasaw. Pati sarming titawa, burakang. Ay, mabitlaing nga rod, tatang. Si Kamat Gayam, Lin. Nakapasyar ka, Mat. Sumar ka? Wanta, awan mat gayaman di parlor mo iya sentro. Awanan, Lin. Inlako takin kukwa. Isong awan trabaho kitan. Kasano ka nga ron tatan, friend? Problema nga ron tagiti utang ko, Lin. No kaano ang makabayad da. Tawan mo itong trabaho. Pinadas kong tinag-apply ti daduma parlor. Kompleto damat kanon. Ala, bayam ta agda magakadagita amamok. Barang adati pangisar kandakan ka nga trabaho. Ure babaonin ditan, Lin. Basta do pagtrabahuan. Kaya't mo tagbalin nga babaonan. Ay katwin Nasaysaya atin ti adda. Ure basit ti sweldo. Ngamtay awan apolos. Kabagis, adda amok a-fly now pay later.Ag-apply kay Jayan.Ag-abroad ka kita Wan mat ngamin, manong. Manumot lat sweldom kas babaunan dito ingay. Saan nga na sa parakan ka? May mayat na agabroad ka. Nakastre ka kon kas babaonan. Ano saklangan? Basit nga rod ti sweldom dita, kabagis. Agabroad ka kita
Uray, tawan mo ti gastusem. Ta fly now, pay later dayjay. Winmat nga min, Manong. Naimbagkan ka at single ka. Da kami ngay ka ni Manong Marvin at da pamilya mi. Nagrigat a panawan dagiti anak mi. Si ka ta abroad, da single ka. Si kalangan dinamnamaan mi ang makatulong kada kami, Manong. Wan nga rod, amumat nga awan permanente a trabaho. Iso nga, agan anos ka. Di ka madanagan. Tano lumakay kanto, saan da kanto abay-bayan, dagiti kakaanakam. Isudan to timang taripatokin ka, iti panaglakay mo. Saan ati lagat katang medya abroad, nagsweldo ka, maray, ha? Siyak ti pauitam, ta siyak ti amam. Kasumakita mo, siyak lang tinangitulod kin ka dito airport, ta sadot dagiti akakamsat mo. Panunutom dagiti arigat ka, alak ka. Numapalain, jak kaya ti agbiyahay, ta maulawag. Ngam, inkarkarigata, kapukin ka. Tatang, may ikawa may adayo akon kada kayo. Talaga, kasta? Haganos ka. Ulitay, siyak ti pauitam iti kwarta, ha? Tasak to timang iti kwarta kadag iti kakabsat mo. Nawatam? Wen, tatang. Mala, happy trip. Anak ko, ingat ka. Ikararag mo asapay lakuma. Ta ipangato da adagos ti sweldo. Anyamatan, di upay lang amin ibagat agpaisaw. Ada kayo ti pawpawitan ni kabagis mari iti kwarta. Yimot yu ti sweldo, di kabsat me. Kat kakabsat na kami mat. Awan nga rod. Apay aya adidak patsain. Jak to pa'y makasinsidan iti na imas. Wenno, si kakit di mo ti pawpawitan ni kabagis mari, Biron. Ibagaman tagpaisaw. Ay sus! Di oray lumnadak di tinagtugawak no pawpawitan nak ni Manong. Ay, awanan! Nakalipat ang di kabsatyaw! Awan utang na na imbag anagam no kasta tatang. Siyak tinang mandargan kwa nga agabrod. Ngam nakalipat adagosan. Awan pa'y serbina mo ta single. Tadi na tayo amo atulungan. Uray ko ma, no umawag. Ngam awan mat. Nakaurnong siguro day jay. Ngam, pangus-usaran na lang at iti kwarta na ngay. Apay adi na tayo malagi papawitan. Malah! Bayan yaw, talo umawag, pagong taktuman, kimutong akaw, tawan maigatang iti makan. Uray dagiti anak ko, awanan ti pangalaki ti maigatang iti gatas da. Agpapaada tayo na. Ay, unay matindi kastoy. Magkapaaburido, tawan kwarta na. Di ko magurguraan ti kapsat yun, nakapay nga awan nga pulos ti awag na. Imbes nga guranyo, kararagan nyo kit di. Ha? Apay, hang kayo nga madanagan, nga mga no adadakas nga napasama kanya na. Tapay nga sanan nga pulos nga agparik na kada kayo. Ha? Iso nga imbes nga pagsasawan nyo, wano guraan nyo. Kararagan nyo kit di. Saan ko mga tilang magimulan nyo kanya na ti pampanunutan nyo. Panunutan nyo mat atirigat na ija abroad. Manang Lin? Imbes nga mang namnama kayo latan iti-itad na. Agtrabaho kayo. No, kayat mo. Ada pang isara ka kanya mga trabaho. Ha? Anya trabaho day tangay? Agbantay iti istorte kapsat ko. Anya ngay atrabaho ti pangisarkam kanyak, Manang Lin. Helper ni bayaw ko iti truck nga manmanihuan na. No, kayat mo. Mapangkay jay ta okay matiswildom ijay. Sige man nga rod, Manang Lin. Apag iso ngamin nga pimanaw ti sigud nga helper na. Iso nga si kate na panunot ko nga irekomenda iti bayaw ko. Agtrabaho kayo, tawan ng tinamnamaan nyo iti kabsatyo. Hantayo nga mo no, dadakas nga napasama kanya na. Tapay nga hanmatan nga agpareknan. Sapay ko tawan, Manang Lin. Makonsensya ak, no dadag sa mapasamak ken kwa na. Isyak ti kang runaan anang pilit ken kwa na nga agabrod.
Agyaman aken ka, Lin. Gapuken ka. Adan trabaho dagiti kakabsat ko. Awanan niya man na. Masapul nga aramidem ti kastoy tapno agnakam dagdiya kakabsat mo. Diyak ngamin magustuhan ti aramida. Handa man lang nga mapanunod ti rigat mo itabrod. Lin, umadanin ti panagbakasyon ko. Ni, kat nakabayad ka na iti utang mo. Kasi ti Diyos, nabayada kami nen, Lin. Mayat nga rod no kasta. Basta ti imbagak kanya da. Amangan no adanda kas nga napasama kanya. Isong hangka nga umawawag kadakwada. Sigurado ngagdandanag da. Bayam nga agdanagda. Tapno mapanunot da matibidot da. Lin, Pangkitaan ano napatag kamatlaan kanya da. Adaman kwarta, muno awan. agyaman nagiti panang isakit mo kanyak, Lin. Ngam, agawid ako niti mabiit. Kat jak to nagsubli dito'y abroad. Maray, dakan. Uwan, tatang. Kumusta kayon? Ay na, kailiw kayo una yan. Arakupan kayo man. Ko kwa, mabidlaeng. Kalaat sa ti panagawid mo Uwan, tatang. Kadya ko nagsubli iji abroad. Anya, ne, apay ngay? Ako basta, diya ko nagsubli, tatang. Le, apay ngay? Anyalat ko dito yan ngay? Agparlor ka manan aya. Ay, saan, tatang? Tawanan ti parlor ko. Anya trabaho nga ron dito ngay? Agi na naagpay, tatang. Anya, apay masapol? Ay na, sa arin niya oso da ita, ina na ita. Tanarigat tibiyagan. Malaksid no aginanakan itag nanayaon ta isaw. Ha? Kat, agnegosyo ka nga ron tap nagdalat tapag sa pula, manong. Uwan to, saan pa nga ita? Pag ginanaagpay, Biron. Kat, adon ti urnong mo, tadi na kami mo't pinapawitan ni tinabayag. Awan, Biron. Tada na nga ramata kiti kwarta. Ni, nangaramatang nga iti kwarta. Gimatang ka iti daga? Wano adan limod a mansyon mo? Awan, adi. Kat, apay ngay, nangaramatang nga ro iti kwartam. Nakiboyfriend ka kadi kat hinuthutan na ka? Inintad mo iti lalakim ti kwartam? Ha? Saan, Biron? Kat, ayan nga ro ti urnong mo. Nangususaram manong. Di mon problemaen, no anyat nang usarak. Ay na, dakkel ti atap ko. Hinuthut ti lalaki ti kwartam. Masiguradok day ta, manong. Ayan ni Maray, tatang. Jakmat makit-kita rumor iji balayo. At da ije balay agpadpadakal. Maturog manganlat ko na. Ibagayo nga minatag trabaho. Apay nga minanagawid kat nakabrod lang arudan. Uray 10 years na kumapay ijay, mabalin. Tapno makaurnong. Jakam mo Simadot mo tanda jakab satyaw. Masurunak. Masikurana ka mangkit kita ije balay. Jela agil ilad tar aramidin na. Agmalmalem nga agil ilad. Kat, mandaran yung matngamin Ay na. Ungetak nga unget ngam awan medang-danggan na. Ma-stress ak lang. Nan, tasyak man ti mapan mang sermon kan kuana. Uy, Manong, agring ka man. Manong. Bigbigat na nakailad ka. Apay, awanan terapap mo itibiyag. Kastamlatan ni tagnanayon. Imbes sa tulungan ni tatang agtrabaho. Kargom ni tatang iti panaglakay na tas ikatikad-kadwana ti balay. Agtrabaho ka agsalukag ka. Sana kasta maturog mangan latam mo nga ramidanan. Uwan. Agpaimbagag pa'y, Biron. Apaman niya gimbagag. Agtrabaho ak tumatan. Pambar?
Sa bagay, kastamot na talaga ti kanayon nga irason dagiti pambariti sa sadot. Ibagada nga agsakit da nga oray saan mat. Ngam, ti kinapudno na, talaga masadot da lang agtrabaho. Ay, sus, urahan kan nga agawid, mare. Agyan kan ito'y balay, ta siyak timang tulong kanyam. Agyaman na. Lin. Idak man biit, Lin. Maulawak manan. Ay na, kakaasi ka mat. Sige, agida ka. Ay, nagpusyaw ka matan. Kas ano, nag-follow up, check up ka. Saanan? Friend, tanay pusin ti kwartak. Kastoy kon. Urayak lang ti kideng ko. Tutal. Awanan ti patag ko iti pamilya. Ay, ala, saan Hangka nga agsaw iti kasta. Ay na, ada ka asin ni Apo Diyos. Patsak nga na ka nga baybayan. Bayam, ta, sumapulak iti mabalin nga pagpatulungan ta, tapno maipaagas ka. Kan, ibagam nga minan kadatatang kan kakabsat mo ti kasasaad mo. Saanan, friend? Tadyak kaya tamay na yun nagpay apagproblimaan da. Anya? Ha? Masapul nga ibagak. Siyak timang ibagak. Dato ti findings da iti kabsat yo, Marvin, Biron, kan tata. Basaan nyo? Ada brain tumor ni Mare. Anya? Masapul ka no nga maopera. Kat medyo dakkel ti magastos iti pan nakaopera na. Sapay, awan makukwarta. Uray siyak Pangalaak nga iti kwartak. Nagaduntupay nga utang kon. Di nakarkaron yawan kwartak. Kat agtitinulong tayo Agsolicit tayo no iso. Patsak nga makaornong tayo iti kwarta no agtitinulong tayo nga agrimedyo. Sapay, busy ak. Uray siya ka, aduter aramidak. Di nakarkaron kanyak. Adaw ti agur-uray at trabaho. Tanudyak ag trabaho. Awan mo't lamutay. Ay una kayo matan. Ag nga ngabitan kan patay jakab sa tiyo, ngam kastapay lang ti sa uyo. Ha? Idi napig sa pajagayam ko. No agkid daw kayo iti kwarta, itad na nga dagos. Urawan mabate para kanya na. Basta da maitad na kada kayo. Panunutan nyo matati ado nga sakripisyo na. Nag-abroad para kanya yo. Dandan itad namin nga sweldo na kanya yo. Sanlangan nga nagpawpaw ide adan rek-rek na iti bagi na. Taingat-gatang na iti agas na. Lin. Sa itatay so ti agkasapulan iti tulong yo, talikodan yo. Kapamilya yo pa'y matngaron. Anyat klase yo nga tatao? Napataglang di tao kada kayo, no ada pa kairanudan yo. Ngam tagtatawanan kwarta na kasta kayo. Akaslasaan yo nga kapkapinano. Ala, agtitinulong tayo nga mangpagas iti gayam ko. Laglagi pa nyo nga narigat, ti makarma. Manong, kumusta kan? Grabe mo't gaya man tikim mo't tungam. Kan, nagpusyaw ka. Mayat latamat. Agyaman na. Kaimay kayo. Kailiw kayo na makita. Kabagays, nakakaasim at tilangam. Italaan na ito ay. Patsik aging bagag tumatlaan. Anak ko, pakawanan nak. Konak no, agpampambar kala ide. Pakawanan nak ko ma. Uray siyak. Pakawanan na ko mamanong. Diyak ninamnama kas titi pagtungpalam. Sapay ko matama pakawanda kami. Ado tinagkurangan mikan ka. Ala. Gustuhan. Diyak kaya't nagsangit kayo. Pangasiyo. Saan ta kasangitan? Tas ibibiyagak pailaan. Agtitinulong kami nga agdiskitar para iti pagagas mo, Manong.
Patpat kanda ka. Kandi mi kaya tamapukaw ka kada kami. Agyaman. Patpat gan kayo matunay. Biyag. Di tao. Jema, pasensya kan ano itala nga isublik tinabulod ko abagas. Kawawat nga min nila kay ko iti sweldo na nagkarpintero. Awan ti rumbang nga ikidawam iti pasensya na naising. Awan ti sabaling agtitinulong no sana na tayong agkakaruba. Ay na, nagsaya at ka talaga akaruba, Jema. Amom ti tumulong kadagiti karuba magkasapulan. Nana, Agpada kayo ang nasingpot ka ni Manding nga asawam. Uray no simple lang ti panagbiagyo. Maramid yulat tamot ti tumulong. kaputaday ta ti rumbang na naising. Ti tumulong kadagiti karuba nga agkasapulan. Pakaragsakan mi nga agasawa ti tumulong. Unamlanbak nang ni Jay mga asawa ni Manong Manding tatang. Anak ko namday taray nan. Kasano? Agpapada tayo matlang nga awanan. Kunamlanbak nang agpautang. Ay, piman matikabsat mo ni Manding ngagsapsapol. Tay papautang lang ti asawa na ti matmatgadan na. Palangguad da dya, Jema. Feeling bak lang. Ngamsan mo tabak lang. Naku damaw. Saan kayo nagluto iti pangaldawan nyo, tatang? Umay kailangan makipangan iti balay mi. Ay, jakayat! Kababayin ba't ti umay makipangpangan? Ha? Anya ko matipagbayanan nyo, tatang? Kan apay asabali ti Jaryo? Jakayat ti ugali ti asawam. Nagalas! Anya? Anda ka di sana nasayahat nga inaramid ti asawa kada kayo? Agraraman ti asawam, Manding! Kunam lambak nang agtigtignay. Anyat ka ti asawan, tatang? Apay, di mo madlaw day nga ugali ti asawam. Nakakaasi ka mang manggay, ngam ipapautang na laang ti masapsapulam. Ha? Eh, masyanakan ka na kao. Iswa, may bagak itaking ka day tao. Magbaga mamay di pasika ang asawam. Manipod na ikamang day di babae. Heh, nadagsan ng tirik na kankwana. Isinam kidin! Anya kit day tangay pagbagayon, tatang. Awan ti rason tapno isinak ti asawa. Ibagbagak nga rudan ti rason tapno isinam day di babae. Ay sus! Agbalin lang nga impyerno ti biyagmaw no di ka pala isina day jay. Nasingpot ni Jema, tatang. Diyak marami ti bagbagayon. Ay-ayatag ti asawak. Kentakal ti panagtalag ko kankwana. Iso adyak isina ti asawak. Adala man ti rabi Manding. Maturog kan, tapno saan ka mapuyatan ama panagtrabaho intun bigat. Ay, Oh, ada ka di pagparikot ha? imbis ko mapagsayatan. Ken napintas apa magbaga ti ibaga ni tatang kanyak. Ngamsaan man. Panang dadali ti pamilya ti bagbagana. Manding, Awan kinapuno dagiti pamadakas nga bagbagana kontrakan ka. Nasakit para kanyak na mismo pa yan nga amak. Ket iso ti mangisuro iti saan na nasayaat. nabayagan nga mokday ta Manding. Di na kayat ti pamilyam. Ngam, jak pulos ikaskaso dagiti pamadakas da kontra kanyak. Ib turak dagiti agkakadakas nga ibagbagada. No jak aramidan day ta. Amangan no madadaal amamimpinsan ti pamilyata. Ne, apay ang natumbamat amin ang dagiti masyetas ko, pagkarol. Nagkunangamin kan ka dito pagnanti pangikabilang kadagiti masetas mo. Nabayagan nga da dito dagiti masetas ko, ipag. Samay sa, awan Ay na di iti ka nagrason pay. Di ka turay-turay dito ya. Ala, ikatamamin dagita masetas mo. Jak kayat nga dapasalsali dito'y dalan. Langam mo tinagsangit. Bakit? Abay, Di naklatan ni kaskaso, Manding. ibagam no niya tirason no apay nagsangit ka. Ibagam ti pudno kanyak. Pinagsasawan na kita ilaan ni Carol akabsat mo, Manding. Anya. Tinadaal na pa'y dagiti daddo mga masetas ko. Pagkakasakit dagiti bagbaga na kanya. Lablabos dan.
Ibaga dalatan ti kay kayat dakan ka. San arumbang dayto nga naramid kan ka ti kabsat ko. Manding, Kasaritak ti kabsat ko. Jak maaklon dayto nga naramid na kan ka. pangasim Manding. Di mo tutupan ti kapsat mo. Aga pa kayo lang. Di naklapdan. Kasaritak ni Carol, akabsat ko. Di mo man mo ti sakit day nga asawa manong. Sana nasaya ti ugali na. Sikati sana nasaya ti ugali na. Awan ti madingay naramid kan ka ti asawa. Ay na manong, sinabi dunganan ti asawam ti panunot mo. Iso apas pasurot kalatan kan kwa na. Anya. Iso lang nga rin nagbasulan. Iso pa'y tataganas na nga gipulong kan ka. Amok ti asawak. Di mo baliktadan nga iso ti adabasol na. Kat na siya ti pinagsasawan na. Anya. Nagsaya at ti pa nang ibagak kan kwa nang ipaigid na dagiti masetas na. Gaputa pag naanday jay. Hangam, ngimatumot kan ti boses na. Uray lamaplang tilapayag ko. Ngam jaklatan nagtagtagari. Jak nakiap-apa. Amo matugalik, jak man nakiapa manong. Isa di mo kumamat kanunungan ti mading aramid ti asawa ma? Di mo kunaan na mabutang kakankwana. Anya. Di ka makasungbat. Gaputag pa iso amin nga ibagbagak manong. Battered husband ka. Jay lakayat na ti masurusurot. Bidot amin nga ibagbagam, Carol. No ulitan pa'y tinaramid mo iti asawa ka. Siyak ti makalaban mo. Anya? May baga ni Manding ti kastakan ka, Carol. Uwan nga ron tatang. Pinagsasawanak ni Manong Manding itay. Pinagsasawan na kan, kapulang iti asawa na. Wan. Langa na pa yan ati mang disnog kumakanyak. Anya, Kasla di nakapsat itikas dya pa nagsasauna. Into-dutudonak pa ya? ay tiawanan pa'y na Manding. Aga pa kayo nagkapsat gapu iti asawa na. Wan nga rod. Ti kayat siguro day dya babae kat madadaal tinapinta sa relasyon mi nga gabsat. Sana mabalinday tayo. Nasken na makasaritak na dya babae. Ay, no nasken apapanawag, aramida nay. Ay na, sige. Kasta tiramidan niyo, tatang. Papanawan yun day dya babae. Jakmat kayat ti panagrup-rupa na. Agyaman nakitim pa di gumasidaan na. Uray sana kung nagluto iti pang malaman mi ka ni Manding. Awan na yaman na, Jima. Ay, sa anak nga rodan nga agbayagan niya. Agawid akmat, ta. Ay! Ni, ti katugangam tagturong ditoy. Makapungpung tutila nga na. Huwag nga agpaiso. Ay! Ay, daytan. Sika babae! Gapukan ka! Aga-apan tagiti anak ka. Anya ka din ti bagbagam tata. Hindi ka man naging kuka! Ay, na, di mo kumamat ituron ni Jima, kabsat. Saan kumamat? Ay, awa bibiyang mo dito! Ising! Ay, Ay, pumanaw ka, no di mo kaya timairaman. aya. Anya ka din ti basol ko tatang. Apay nagpungpungtod kayo. Man nakiapa ka, babae! Pinagsasawam ni Carol nga anak ka. Manipod na ikamang ka. Awan pa'y nasayaan ngay naramid mo. Puro riribok iti pamilya may. Saya at launay datang inaramid mo, tatang. Agnakamot siguro dahil babae. Mangirnad mo siguro na dya babae. Napuskol launay ti rupa na no di pa'y pumanaw. Ibantay na launay yung tibagina kinimanong Manding. Amo na lang arudan, nga tayo tirik na tayo kinkwana. Ah, Pilit na pala tibagina iti pamilya tayo. talaga ba? Bakiriri ni Manding ka po iti panang sungat ko iti asawa na. Ha! Laksideng mo na. Diyak kasarsaritan. Oray siya, tatang. Lipatak matan nga dakabsat ko, no kanunuan pala ni Manong Manding ti asawa na. Lukatan nyo tiri daw, tatang. Kaya't kaya makasarita. Anya ti bagam kini tatang aya. Kan apay ngagpungpungtut ka. Jak, kaya't ti panangiduron na iti asawa ka. Awan ti karbangan ni tatang ang mga ramid iti dayta. Kahit mo abalasin ni tatang, kasta ka day. Kaya't kula kasarita iti nalapat. Adinan ulitan ti naramid na. Pumanaw kan Manong Manding. Awan mo la serbinan mo kasaritam ni tatang. Ti asawam ti bagbagaam. Kaputa nagalas ti ugali na. Man nakiapa ti asawam. Awan respeto na iti nakaikamangan na. May sakamet! Na, Saan aman nakiapa ti asawak? Da kayo lang ti mangibagbaga, aman nakiapa ti asawak. anya, Respeto nyo ti asawak, no kaya't yung nasaya at kay kanyak. naglastog ka mo ting agsasaw Manong Manding.
Nakaran kan itinaalas ng ugali ti asawam. Umadayo talangan manding. Amangan no kumaro pa iti susik tayo iti pamilyam. Dagdag sentirik na kanyak ti pamilyam. Ado apang madakas ti ibagbagada kontra kanyak. Iso na saysaya at langan nga umadayo ta. Gemma, Jak ipilit ti bagik no didak kayat. Iso nga agawid talangan ni lugar mi manding. No kasta, agawid kayo ni ti lugar yo, Jima. Wala na ising. Nagsaritaan min da ito yan na imbag ka ni manding. Ay na, nasaysaya atan nga agpaiso no madayo kayo nga agasawa. Nalabos nga minantar aramidan ti pamilya ni Manding kada kayo. Nana, Nagsingput kamot. Ay, nabaalam abinaklay dagiti pamadakas daken ka. Saan ka abimalas wano si mungbat kadakwada. oray no didak imbilang akamang ti pamilyada. Dakkel ta ti respeto kadakwada, nana. Ay, huwag gayam. Alam dagiti anat natin. Imbaglasidaan nyo kan ni Manding idi lugar yaw. Agi amanak ka, nana ising. Nagado dagito yan natin. duwala atawon ti naglabas. Sipod impatakder ta ti pakanan. Nagadong ti suki ta. Wen manding. Nagasat ta, nagipatakder iti pakanan dito yabay ti pagadalan. Ado nga estudyante kan mamaestra ti umaymangan. Magustuhan dalaw na ti putahe. Bakit? Nalaing kang imin nga agluto. Ken saan laday ta? Nalaing kapay ang makisama ako nada. Ar-aramida klaang ti rumba. Extra rice! Ay, mabit lang manding ha. Asikaswag dagiti customer. Agkit-kit daw da iti extra rice. Malabakit, tulungan kan. Tulungan na, Carol, anak ka. Itaray na ko ba yung ospital? Nakapsut ako. Kapoy, iti panaguy-uya ko iti nakaroon. Anya kumangay ti may tulong ko kada kayo tatang. Awan ti pagbayad tayo di ospital. Sana bali ta saan kayo pa'y amatay. Napigsakay pa'y mutlay ti panagkita. Nakapsutak, tadyak mo makapanganin. Ay katsilsilan nyo latan iti makantang iwat yuan. Tapno saan kayo nga agkapsot. Agawid akon. Sayang lang ti oras ko ngay may dito balayo. Nilangan manong Renan ti pagkidawan nyo iti tulong. Didak panawan. Awan kadwag iti balay. Ay na! Kabalan nyo tagmay maysa! Numabisin kayo, karigatan nyo ti tumakdor tap nagluto iti kanan nyo. Sige, inakon. Diyak kaya ti marabyan. Nagsakit kayo magagpaso, tata. Nakailag kayo mutlatan iti pagitan niyo. Mabisina ka na ko. Kandak iti kandak pangahasim. Pakpakawan. Sana ka imay dito. Tapno asigasun kayo. Imayak dito, itatang. Tapno umayak mangala iti pulutanay. Anya. Kabailan nyo pa imot ti bagiyo, tatang. Tumakdir kayo kit din ama pa nagluto iti kanan nyo. At adang agkapsot kayo, no agil-ilag kayo latan. Intuludan ka iti kanam kabsat. At tuyaw, mangan katapno daras ngagsubli ti pigsam. Naamwa ka masakit ka, iso nga intuludan ka iti kanam. Ay, di ka agluha. Adaak dito at tumulong kan ka. Nakapsot kan nakutong kauna yun. Kaasi kamot. Binaybayan na ko nagiti anak ko. Di na ka mo nga si kasuan. Hinay magkapayakaro baklaeng tamo nakatulungan. Di mon panunutan day ta, kabsat. Natayumot lang nga agkakaro ba't agtitinulong sana ya. Tulungan ka na bumangon tapno makapangan ka na imbag. Bangunan ka, kabsat. Sino di kinasarita mi ti cellphone? Bakit? Ni Nana Ising manding. Naskan nga agawid ka ni lugaryo. Nabayag kaya mo nga agsaksakit ni tatang. Anya?
Naskan ka no amay taray iji ospital ni tatang mo. Gaputan nakapsut una yan. Ne, adamat dagiti dua kakabsat ko amang itaray ko ni tatang. Awan ka no't bibi ang dagiti kakabsat mo ka ni tatang. Dayta ti rason no apay nga inawagan nak ni Nana Ising. Anya? Siya kung timakaam mo dito'y pakanan talakay. Tinapatag, masikasom ni tatang mo. No kasapulam ti kwarta, mangala kalaang iti pangiduldulinan ta. Yamanak, iti panangitaray mo kanyak dito ospital. Manding, anak ko. Awanan yaman na tatang. Agpaimbag kayo kiti. Tumaran nyo na kiti agas ngayon reseta kada kayo ti doktor. Tapno daras ti panaging bagyo. Way, nanak ko. Kaya't ko ti maimbagan. Ay, nabaybayan nyo ti bagyo kung na ti doktor. Nangato ti presyon ti dara. Kan diabetic kayo. Ha? Addan kayo pa iti sakitan nga asma. Pakawanan na, anak ko. Ha? Da kayo pa ya tinagtagibasit ko. Ti makatulong kanya. Tatang? Nangro na launay kiniji mga asawam. Mababay na kada kayo. Tatang? Sa pala ko mata mapakawan na ti asawa, anak ko. Ikuyog ko ni tatang iti lugar da Gemma. Tapno da mga sikasukin ko na. Carol. Renan. Manong, Lakayan, kan nakapsuto ni tatang. Da kami ni ti asamak ti mga sikasukin ko na. Manong, Di kay kaya't asidiren. Gapoy tinapasama ka ni tatang. Agkakabsat tayo. Kaya rumbang ada tayo umatag di tinulong. Manong, Agbalbaliw kayo na dwa. Urnusan nyo, tibiyag kan bagbagiyo. Di kay mang padakas iti padayo tao. Tasana na saya at day tang ugali. no kasta, Manong. Di kay kimura kada kami, itilikodan ti panang pasakit mi kada kayo. Napakawanda kayo, Renan. Carol. Napalabasan tayo dyan. kasanon nga iti asawam. Mapakawanda kami nga ta. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo ko ni Gemma. Nasingpot ti asawak. Saan nga gimulmula iti sakit tinakam. Manong, Lipatan tayo na mamimpinsan ti di tayo nagkikinawatan iti. Gapot agkakabsat tayo. Ato yun ti kanam tatang. Amok amabisin kayo eh. Agyamanak, Jima, anak ko. Mababay na kun keng ka. Awan ti rubang apagbainam tatang. Ay, pakawanan na ka. Pagserserbian na alakta, nga uray nagalas ti impakpakita ken ka day. Aday ta kayo manan tatang. Nabayagan a pinakawan kayo. Saan ka di alipatan tayon dagijay apasamak itibiyag tayo ang pamilya? Ha? Mga baruanan tayo kit di tatang. Lipatan tayon dagijay apagteng. Tinapatag ita. Adda kayon dito'y pudermi ka ni Manding, tatang. Da kamin ti mga sikaso kada kayo. Jima, anak ko. Iti saan nga agbayag. Umay matan dito'y lugar mi da bayaw renan kan ipagkarol. Ah? Alaon may da nga agtrabaho iti pakanan mi, tatang. Ay, kasta ka day. Wala, tatang. Imbagla ang makatulong kami mat iti pamilyada. Nagsayaat ka, Jima, anak ko. Ulit agdagyaman. Gapo iti panang pakawan mon kada kami. Biyang di tao. Ay na, nabartak ka manen, Johnny Apaw. Ala, sumrakan. Ay unay kan aya, narabyan ka manen. Kakay! Di mon riingen ti babaunen, ta nakaturugan. Kakay! Darazam! Tay katam ti sapatos ko!
Ay unay kan aya. Tapat ti sapatos mo, di mo kabailan nga ikatan, apo. Adda babaw nan lula. Anyat serbina masisulwan. No di naramidan ti trabaho na. Ikatal kong di sapatos mo, sir! Darasan! Uwan, sir! Kakay! Kakay! Mabisina kaon! Ayan ti kanak! Mabait lang, Sir Junay! Darasan mo ta! Nakabaybayag ka! Makapasuron ka mo ta babaw nan! Mabitan, sir! June, apo. Anyaman ti pagungong tamon aya. Dayta babaw na na! Nagginag nga gungunay! Makapasuron! Mabisinak ko na yan! Ay na, dakkel kan June. Saan kan nga ubing amasapul ayawat amin akasapulam. Ingka agauti ka nam, taada aramidan ni kakay. Ay sana mabalin, Lola! Anyat serbiti babaw ng tayo ngay! No di nakpagserbyan! Dakkel kan, apo. Kabaalamon, ti agao iti kanam. Saan amasapul ayawat amin at taraon mo. Adda nga rod ti babaw ng Lola! At tuyan ti kanam, Sir Junay. Pasensyakan adda ngamin inaramid ko itay. No kasta matla di mo mainto narandag iti trabaho. Sukatan ka na babaw nan. Ibagak ka na mamakan pa pa. Ha? Ay, sana, Sir Junay. Masik ako makanyak. Kasapulak ti trabaho, sir. Nanaipang. Pangasiyo ta sandak nga ikatan. Wen, di ka madanagan. Tasyak ti makisarita kada sir ken mamaw. Nagrabaw mo't arason ti pangikatan ti apo kuking ka. Agyaman nakta maawatan dak nana. Narigat ngamin ti sumrek iti trabaho. Wen, maawatan ka. Di ka madanagan. Saan da ka abasta ikatan? Siyak ti makaamuking ka. Anya? Diyo kaya't ang may katibabaw nan, mama? Saan, iho? Nasingpat mo't ni kakaya. Nasingpat? Ngam nagginad mo't nga ron nga gungunay, mama? Di mo ngamin pagsasaronwan ti iparamid mo kan kuana. Diyak kaya't ti kinaginad na, mama? Basta di mo papanawan. Nakasimat, Juni. No kasta nga rod. Mangalak iti may sapay ababaw nan, mama? Anya? Tapno dua ti babaw nan dito'y balay, mama? Kat inalukoy mo kumati anak ta. Ta ituloy na ti panagadal na. Garda. Ay, kanayon kumot nga ibagaday takan ko, ana. Nga masadot ka noon nga agiskwela. Anya. Ay. Oray siyak. Tunggal awagak kat bagbagaak. Kasta ti isungbat na kanyak. Kakaiso ng anak ta ni Juni. Ay, kasano nga ta, maalukoy ta nga giskwela di anak ta. Santa amauma amang bagbagaken kwa na, Garda. Isu amasapol akanayunan ta ti mangawag iti anak ta. Malo, tinagan ko. Kakay matinagan ko, malo. Nabayag kan ababaonan ditoy? Upat atawanan, malo. Kasta ka di? Kumusta mat dagiti amo tangay, kakay? Nasingpad damat la ka di? Nasingput ti bakit. Ni Nana Ipang. Ni Sir Johnny tanda supsuplado na. Kan grabe ti kinasadot na. Mayawat amin akasapulan na. Anya? Adday di abron dagiti dadakkel na. Agmaymay sa nga anak ni Sir Johnny, malo. Kasta gayam. Ala, umay ka. Tagtrabahutan, malo. Apa namanen, apo. Maburing ak dito'y balay, Lola. Mapanak iti ayan dagiti babarkadak. Agiskwela ka ngamin Tapno saan ka maburyong, apo. Makarangrang kayo, Lola. Basta agsaw kayo. Dayta ti bagbagayo. Ibagak lang aruda na jak kayat tagiskwela. Jak kayat! May mayat patlaeng no makaadal ka. Saan na masapol? Tado ti kwarta da mamakan pa pa, Lola. Binulan ngagpawid da ko naman.
Kat left and right ti babaw nandito balay. Anya pa lati sa pulag ngay. Agbiagak nga oras sana nga giskwela, Lola. May mayat matlaeng no ada-adal mo. Agiskwela kakide. Makauma day tangay bagbagayo. Sige, mapanakon. Ngamnay, di ka manin agbartek, aapok. Mabartek ka manin nga agmaneho. Di kay madanagan, Lula. Kabailak latat agmaneho nga oray na bartekak. Expert to ya po kayo. Sige, inakon, Lula. Kakay, barbaro manan jay kotse ni Sir Johnny ah. Wen, kasta ni Sir Junay. Agsusukat dagiti lugan na. Wen nga rod, numaumaan na tilugan na, ilako na tinalaka. Santo gumatang manan iti sa bali. Kasta talaga ti aramid na, malaw. Sa bagay, bak nang damat kit di ah. Wen, barayo buy at talaga ni Sir Junay. Madlaw nga spoiled kada mamakan papanan niya. Wen nga raw, agmay-may sa ngamin nga anak. Amin akayat na, maipaay. Apaan na ada mamakan papana no di da itad ti kayat na. Spoiled at talaga, kakay. Wen nga raw, malaw. Garda, maditerik nak. Kasla maulawak. Kun nasakit titil-til ko. Ay katag tumarkan na iti agas mo. Nalipatak nga rod tinagtumar iti dua nga aldaw. Anya, sige, aginanaka. Aglangan ka pa'y laang iti trabahong ita, Hilario. Sige, ag-enjoy tayo, kakadwa. Siyak, titaya. Ado ti kwartak. Sino mo da ito'y adisturbo aya? Hello? Junie, awanan ni Papa. Anyat kayat yu asawan. Natayan ni Papa. Naatake. Anya? Ania ti flano ita na itamunan ti asawam anak ko. Ay, saan ako nagsubli siya abroad, nana? Katuan agnegosyo ka laang dito. Awampay ganas kong agtrabaho. Pampanunutag pa'y laang tinapasama kay ti asawa. Di ka une agpampanunot. Taamangan no maapiktaran ti salunat mo. Kalaat nga binti papatay ti asawak, nanang. Di ka une agpampanunot. Tapno saan ka nga ma-stress. Kasano tayo nga roden? No saan kayo nga gabrod, mama? Agnegosyo ta, anak ko. Tulungan nak nga agnegosyo. Anya? Ay, saan ko alin niya dayta, mama? Anya? Da kayo latan na? Saan abali ka da kayo? Tanairuam kayo agtrabaho? Siyak ngay. Ay, awanan ni Papam, iko. Agiskwela ka, tapno di kanto agrikat. Agrigat? Apay, ipalubos yung arod nga agrigat ak nga anak yo? Ado ti kwarta yo, mama? Ado ti orlong yo? Mapukaw ti kwarta, anak ko. Ngam ti adal kat saan. Uray agadalak. No sa anak tumot lang maawat iti trabaho. Awan serbina. Iso asaanan da tayo eskwela, mama? Kumusta ngay ti panag-check up mo, anak ko? Ay na. Ado tinaduktalan da sakit ko na anak. Aniya? Isubot la saan nga gimimbag ti uyak ko. Taano ba't kaya man tikim pa ta sakit kanyak? Kat agpaagas ka anak ko. Masapo la maoperaak. Tada nakita na abukol iti tiyan ko. Aniya?
Saan na matuloy ti plano ka pa nagnegosyo? Una abay nga asikaswan ti salon at mo, anak ko. Kwartayo man, mama. Awan kwartak, anak ko. Inggatang ko iti agas ko. Anya mo't ten. Agas yung mo't ti papapanan ti kwarta. Pasensya kan, anak ko. Adumad ngaminan ti marikrik na ak. Kanakapsutak. Anak, agsingsingput ka kuman. Tabakat ako awanan na di lolam. Abangan no iti mabit. Matayak matan. Hey, awanan ti kwarta. Kasano da ito yun ngay? Ilakok nga ro ti lugan ko. Anya, Mabagtitak na awan maigamak a kwarta, mama. No apay mo't ngamin, nagsakit kayo ah. Naabak iti sugal ti naglakwak iti lugan ko. Sir Juni, nasaya at tadakan. Oy, sika ababaw na. Pautangan naman iti kwartam. Amok nga duturnong mo. Sir, ni mamam, intaray ni kaka iti ospital. Apay, Marigatan nga aganges, ken naulaw. mama, apay a pinanawan nakmutan. Asino pa itan ti kadkadwag? Kasanuwag pa'y itan, mama! Umakar tayo ti pagnaudan. Tainla ko kuntoy balay. ha? Pag naadan tayo ngayon, sir? Agabang tayo. Sayang ti balayo ano inlakom gaya man, sir. Kapilitan na. Tapno adda igatang ko iti kanan tayo. Ket tapno adda pang swildok kada kayo. Ha? Ala, rugyan yung taging pake. Tasabalin takin kukwa dito'y balay. Sir Johnny, agsweldo ako man. Uray siyak, Sir Juni. Agsweldo ako man. Tatalo a bulan na adi mo inted ti sweldo me. Pasensya kayon ah. Awan na talaga ti kwarta. Naibusen ti naglakwak iti balay me. Naibusen ti ornong ko. Kasano nga rodan ngay, sir? Agpakada akon ta sumapulak iti sa bali at trabaho. Uray siyak, Sir Juni. Anya? Panawan dakon? Kasapulan mi ngamin ti kwarta, sir. Iso a pasensyakan Wen, sir. Ura itad mo to ti sweldo mi inton adan kwartam. Kasano day tangay, baraw? Manunabula na di ka nagbayad iti abang mau. Awan pa'y ngamin na talaga, Tata Aldo. Ay, agpinasinsya talaga, baraw. Ngam pumanaw ka nga rudan. Tanay, adaw ti maalak nga agabang dita. Ha? Lading itag, baraw ka? Ngam sumapul ka lang ay niti sa balya pag nadam. Tanay, di ka mo't makabayad niti abang mau. Pasensya kan. Adto'y tibayad ko. Manong. Sige, sir. Dito'y ti probinsya dalulak. Sapay ko ma. Tamasyan dagiti ikit ken ulitag ko kanyak. Ket umanugot da makipagnaedak kadakwada. Ano sam ti trabaho dito'y probinsya. Tatalaga anarigat. Narigat agtalon, barok. Wenante. Ikarigatak. Tinapatag. At dapag naedak. Sapay saan ka nairwam itirigat kaanakan. Narigat ti bihag ditoy.
Makipurdiya ka, tapno ada kwartam. Wen ante, ikarigatak. Masapol amalpas ko ti parparas pasak. Takababay, nubasit lang maparas pasak. Ay, tibagik iti kastoy ang mapadpadasak ita. Malagip ko na mama, kan papa. Kastamot yun ni Lola. Malagip ko. Kanayon nga ibagada kanyak ini. Nga agada lang. Diyos ko, pagkawanan na kuma. Kadawag, ti panarabay mo kanyak. Di na kumabaybayan. Jak maklon timbaga ti Dr. Cherry. Jak maklon! Awan ti maramidan ta. Saan lamay may sa doktor tinang check up ka data? Awan serbik nga asawa. Awan serbik ka lalaki. Primo, please. Di ka kumagsao iti kasta. Di ka maipaayan iti anak. Isungawan serbik nga asawa. Saan ta maadan iti anak? Primo, anda pamuspusan. Cherry. Mangampunta. Nakasaritam ka din, jagayam mo. Wananang. Kat, anyat ko na nangay. Kayat nangay paampon di basit nga anak na. Wananang. Naimbag nga ron te manugot da. Ay na, marigatan da ngamin amang biyag iti nagsasarunong anak da. Kan nagpakpakaasi ak, nanang. Nasaya at nga raw tayo manugot da. Ape, adi mo imbagbaga kanyak, Jerry. Nakasarita konti kumpare. Adam ang muda ang mangipaampon iti anak na. Ubing ka no anak-anak. Estudyante. Anya? Kayat ka kumangamin a sorpresaan. Iso ajak imbagbagakan ka. Kasano nga rodan? Di anak tigayam kun ati ampunan ta. Kasanon tam amo di kumpare. Anyal at may baga na kanya ako nga eh. Ala, makamuka nga rodan. Si kantag desisyon. Ala, di ka nagmisuot, bakit? Sige, kastoy langan. Tapno awan terere. Duwadan nga ampunan ta. Ha? O anya, mayat ka? Saan nabalit at daninanang nga katulungan ta ang mga awer kadakwada? Sigurado ka, primo? Duwate ampunan ta? Wan, Cherry. Tapno dua dagos ti anak ta. Mami, siyak ti salutatorian ijay klase mi. Ha? Talaga, Sarah? Well, mami, kat si Kangay Matsander. Anya titap mo. Awan? Apagpulat dagiti grado? Ay, di mo latultuladan to yung adim. Nalalay nga talaga ni Sarah ngamsika. Wen, naklon kon dayta, mami. Takanayon niya mo't nga ibaga dayta. Sipod pa'y ubing kami. Lalay nga mo't ngamin, Sander. Awan kasano makaadal ka no di mo mo't lalaingan. Sana bali? Tapasado mo't lata, mami. Wan ang puro wasay mo't nagitigradom. Kasano day tangay? Linalaing kumot, mami. Ngam, isumot lata. Isu asori, mami. Sander, nagsaritaan min ka ni daddy yu daytoy. Di ka nag-enroll iti kolehiyo, tamangan numasayang laang ti kwarta ama busbus para iti panagadal mo. Amangan numarigatan ka. Amangan no di kan tumatla makapasa. Mami? Tulungam laangan ni daddy magtrabaho. Uray ta 18 mo matan. Ado ti mabalin mo asar ka na trabaho dita. Ay, kayat ko tag-eskwela, mami. Di mo nga rod ka ba ulan? Tanakapoy ti ulom. Ikarigatak, mami. Agripaso ka na imbang. Saanan? Sumapol ka laangan iti trabaho. Nasaysaya at pay.
Nabartag ka manen, Sander. Kastamlata na ka na yun. Tunggal sumangpot ka, nabartag ka. Pasensya, mami. Gimatang damot ngamin iti isyat mi. Basit lang matininom mi, mami. Kababay hindi kastang araramidam. Di mula tultuladan di adim. Nalaing. No nalaing ka kumamat, di agad adal ka kumaita. Sorry, mami. Sa anak ka na ipas ngay analaing. Kasanok at nakapoy mat ngamin ti ulom. Pasensya, mami. Sa bali mo't ngamin apuli tinagapan ni Sarah. Nalalayng siguro ti pulida. Ngam ti puli ang nagapwak. Awan siguro tam amuda, mami. Apay ayakas na ti panagsasaom, Sander. Uwan mo't, mami. Saan nyo ngayon limod ti kinatao mi ni Sarah, mami? Agduma, apuli tinagapan mi ni Sarah. Iso asuri Tas saan siguro ang nalalaing apuli tinagapwak? Awan mabalin ko, mami. Daddy, agsifak iti kursok. Manay, namindwan na nag-shift ka, anak ko. Agbabawi ak. Marigatan nak iti kursok ita. Anya nga rod man ang ti alaam ngay. Criminology ti kayat ko. Anya? Kabailam? Wen, naglaka. Sa nagapu ta babae ak kat jak kabaalanan ti ak pulis. Kabaalak. Mala. Kasaritam to nga rod ni mami. Napartag ka man na simmangpet idirabiin. Kastam ka dilata na kanayon, Sander? Makibarbarkada kamutan. Narigat man kami na paayon na giti kakadwak nga kon construction, daddy. Talaga ka nga awan arapa mo itibiyag, Sander? Awan turturong tibiyag mo. Daddy, awan lang arunin tiyam mo. Nabisyo ka ba'y? Anyalat masakbaya mo ngay. Kita mo't basit Sander. Nulinalayng mo ko mati nag-eskwela. Hoy, Sander! Mabit lang! Bastos ka! Kasarsarita ka pa lang! Sander! Bastos ngayon anak! Primo, simurot ka no ni Sander kadagiti barkada na. Napananda. Diyak amo, ada ka no sir kanda trabaho iti lugar na pananda. Anya? Bayam no kastati kayat na. Ngam amangan no may barkada kat no anya pa'y at trabaho di mastra ka na. Sakit yung ulo mo't lati ipapay na dito'y balay. Takanayon nga agbartag. Bayama nga rambido na ti kayat na. Awan na sakit abakrang ko. Primo, anak talat tamot ni Sander. Ampon talang, Cherry. Ngam imbilang tanga anak. Anak ta idakan ni Sarah. Paliwawang madlaang. Bayam nga rambido na ti kayat na. Mami, jak kayatan ti kursok a criminology. Anya, apay manan. Agbabawi ak, mami. Sa anak a kontento. Akat kasano nga rod daytan. Ag-shift ka manan. Kapilitan na? Ay, sayang tigas gasto sa makwarta, anak ko. No nauma kayo nga mangpapaadal kanyak, uri agsarda nga kon. Ay, sana. Akadal ka. Saan lang arudan na nakaadal ti kabsat mo? Agsardang ka pa agtuloy ka. Makaamo kayo. No pagtuluyan dakpay. Basta agsifak manan, mami. Daddy, ada field trip me. Kat, anya ita, Sarah. Siyempre, kasapulak ti kwarta. Mano, iha? 10,000 pesos, daddy. Kun makalawas mi iti papanan mi. Kaano nga iti biyahe yo? Intun bigatan, daddy. Apay adi ka sumarag, Sarah. Maditi bagbagik, mami. Agkakapsutak. Kun maulawak. Maditi rusok ko. Ne, apay ngay. Talo aldawon akas ti marikriknak, mami. Anya, tinasaya at agrubot ka. Intag pakita iti doktor. Saanan, mami? Makapadanag kamat. Ipa-check up ka. Masikog ka, Sarah. Mami? Nakaalaam iti sikog mo. Ti boyfriend ko, mami.
Sorry, Mami. Di ka pa'y nakalpas iti panagadal mo. Nga masikugkan. Anyan, anak ko. Ninamnamak man la makagraduar kan. Sorry, Daddy. Ala, adaditan. Kat, anyat ko na tinubyom nga eh. Amunan, di ka sasaad mo? Wan, Daddy. Estudyante, tinubyom? Saan itan, Daddy? Nakalpasan, hindi pa nagadal na. Anyat trabaho na. Saan nakalpas, Daddy? Awan ka no trabaho na. Isu adinak pre maikasar. Anya. No istambay tumot lang. Oray saan? Sinaamon. Ay ayatok tinobyok, Daddy. Sarah. Agden na kamin Nga oray saan kami pa'y anak kasar. Anyat basak bayam kinkwana. No awan mo't gayam trabaho na. Sumapul to ka no iti trabaho na, Daddy. Mami. Oh, apay ngagsangsangit ka, iha. Nagapak kami iti asawak, Mami. Pimanaw ako ni Jibalayda. Anya, nala, sumra ka. Anya, tinaramid na kan ka. Tinungpanak, Mami. Anya. Ngam binalas ko uray masikugak, linabanak. Agpaaba kakit din. Oh, sige, agnaad ka pa'y laag diti balay. Jak kayatin day di alalaki, Mami. Sina ako. Jerry, ada problema. Oh, anya day ta, primo. Nalugit ti kumpanya pagtrabaho. Saan nga operate? Anya? Kasano tayo nga rudan? Sumapulak iti sa balya pagtrabahwak. Sapay ko ma, tadapay masapula. Tayagas ko man bakit. Oh, awan gayam agas mo na ibusan. Kastaya. Adtoy, Mami. Ingkay igatang iti agas ni Daddy. Nagsweldo ak. Pasensya kan, Sarah. Awanin. Diya akong makapagtrabaho. Buludan tayo pailaang ti pagbayad ko maiti kuryente, Amangan lumaputdan tayo iti kuryente, anak ko. Sana balen. Basta makagatang tayo iti agas mo, primo. At dalugan na nagsardeng iti batog. Kita man ditatawa, anak ko. Wan, Mami. Ha? Nagpintas alugan. Sarah! Ha? Ni Manong Sander. Kumusta kayon? Daddy, Mami, Sarah, ading ko. Addan lugan mo, Manong. Kan professional kamat kaya man. Wen ading, isadya na awid. Nagtrabaho kabayatan di panagadal ko. Kat naayat unay ti Diyos. Tadinak binaybayan. Naragpat ko ti arapahap ko. Nga oray sa anak akasking kakalaing, ading. Inkarigatak ti nag-eskwela. Nga oray at dangud-ngudal ti olok. Awan ti sakit tinakam ko kada kayo. Daddy, Mami, sa anak ka nagimula iti sakit tinakam kada kayo. Pinagbalin ko akarit ti panang tagtagibasit yo iti kabailak. Tapno maragpat ko ti arapahap ko. Iso at tinulungan nak ti apo na marswa. Iso tinang isuro iti aramidak. Aging ka nagbaligi ak, Mami, Daddy. Pagawanan na kami, anak ko. Noan niya man din na ipagpakita mi kan kay iti kalabas. Pasensya na kami iti amam.
Pakawanan da kami. Di lagi basit mi, di ka ba alam? Maawatan kayo. Iso nagporsigi ka nag-eskwela. Takayat ko panagnakan kada kayo. Nga ore at dangod-ngodel ti olok idi. Maragpat ko lat ti arapaap ko iti biyag. Kat kadwa kayo iti dayta nga arapaap ko. Siyak ti mang tulong kada kayo. Taamok akasapulan dak ita. Agiaman kami, anak ko. Biyag, di tao. Hello, anak. Kumusta kayon? Daddy, apay anak kapsot ti boses yo. Pasensya ka, anak. Tainli mas kulatin ang sungbat iti cellphone ko. Ha? Imbagak matan ti makagapo, anak ko. Ang ungat niyan tim Afeli, dumakisarita ka na kayo iti cellphone. Daddy, Yag mo man day ta cellphone. Basta tirumbag iti day ta. Apay nga interak mo matan ti cellphone ko, Feli. Natangkan ti ulom. Namin ano nga imbaga ka di mo kasarita iti cellphone di anak mo itirwar. Sorry, iso nga minti mawag. Kat, sungbata mad. Kasta tirumbang iti day ta cellphone. Tapno awanan na pulos ti komunikasyon yung iti anak mo, iti day di kabit mo. Parparita lagi day ti asawa na. Maadaan kayaw iti komunikasyon iti amayaw. Apo. sa bagay, naibagan ni Daddy ti maipapan iti day taabanag, Lolo. Nagdali na tigura na kadatayaw. Apo. Imbis aday di kumalaang inayaw tiguraan na. Saan? Tainraman na ta. Lolo. Aday ta kamanahan. Ang sangit kamanahan, Leia. Nakaay-ay lang amin tibiyag ko, Lolo. Nasapa api mo sa iti inak. Santo pa'y laawan ti pudir tayo ti amak. Mala. Sana balay. Taandaak mahit amang ipatpatagkan ka. Apo. Agyaman ak, Lolo. No awan kayo. Jakla amon no anya tinagtungtung pala. Agyaman ak. Taada kayo at timakder kas amakan inak, Lolo. Ipatpatag kayo. Patpatkan kamay. Apo. Ha? Anyat masapul mo? Naimbag nga oras yo. Nana Feli. Agmano ak. Ha? Anyat masapul mo, kunak. Mabalin ka di akasarita ni Daddy, Nana. Awan dito'y balay. Diyak mo, tinapanan na. Mabalin ka di nga urayak laangan asumangpet. Diyak mo, tinapanan na. Ha? Ni Daddy. Nagloko kan, Ador. Ape, naguyak ka. Akpakpakaasi ak, Nana. Adala ko man napatag nga ibagami ka ni Daddy. Makamu kayo itibiyagyo. Anak ko, as pasensya mo ni Nanam Afeli. Maawatak, Daddy. Daddy, kaya't kayo ang makasarita. Pastrikam tanak mo, Ador. Dito'y salas ti pagsaritaan nyo. Tapnumangag ko, titupi kuyo. Ala, umay ka anak ko. Sumrek ka. Umadani nga minan ti graduation ko, Nana Feli. Kat numabalin, ipakatak ko man ni Daddy. Sana ka makisarsaritakan ka. Agdengdeng nga gaklaan. Didak man iramraman iti saritaan nyo? Ha? Daddy, namnamaan mi nga ruti yung mayo Da kayo ti kayat ko amang imarcha kanyak. Uwen, anak ko.
umayak to. Oh, agyamanak, Daddy. Namnamaan mi tiyo umayo, ha? Awanan kay tibain. Talaga ngayon parupam kanyak ti kinapatag di anak mo itirwar. Anya kakadi, di nakla maawatan matan. Anak ko dayjay. Ken maysa, awan ti rumbang apagimunam. Tanabayagan anatay ti inana. Syakla ang tirumbang nga ipatag mo. Gaputa siyak na asawa, Mador. Feli, nabayag apanawhan nga impaidam mo ti pamatag ko, iti anak ko. Iso nga itid mo kumamatan ti wayawayak. Ita, tadakilan nila yan. Saan, amabalin? Agyaman ka kiti ata nabakawan ka. Gapo iti panang lipot mo kanya kiti kalabas. Bakit kan lakaitan? Gusto ko man ti panidir. Ikatam ko man ti gura iti kaunggam. Kat palubusan na kumamatan namang sarungkar iti anak ko. Sumagmamanulangan at awan, tinatda pa nagbiagta. Awatan ko man ti anak ko. Pangasim. Saan? Basta di ka mapaninton graduation na. Aniya. Awan ba't siguro ti makunana? Tatimulong ka mat, iti ginastos na nag-eskwela? Anya pelat sa pulan na? Feli, sa balilat tamat ti presensya ama ipaay ko kan kuana. Mamin ano ka di ngay bagakan ka, Ador? Apot demon ti komunikasyon nyo itanak mo. Hintad mo man ti pagrabangam kan kuana. Tadi ka nagsabdangan ng tadi ti suporta. Gusto kumamat tanday jay. Pangasim kumamat. Syakla ang ti pangibukbuk kami ti atensyon kang pamatag mo. Ayayatan ka unay, Ador. Tsak kayat nga da kabingay ko iti panagayat mo. Siyak kumalaang ti ipatag mo. Ayan nga tan ni Daddy. Di mo namnamaan, jay amam, Leah. Ha? Linapdan laki di asawa na. Iswa di mo namnamaan, ti umay na. Agsagana ka kiday. Tamadamdamalaan. Mangrugain ti programa. Lolo, nagsaya at ti saritaan mi. Ngam talaga gayam nga awan ti mataktakdaran ni Daddy sa una. Saan mo aguraan ti amam? Tadya asawa na ti manglaplapid kenkwana. Wan, ngam no talaga matlaan na patugak kenkwana. Ilaban nak nga anak na. Saan kat apas pasurot latan iti asawa na? Ala, bye-bye amon, apo. Di asawa na, di adaan karbangan kenkwana. Iswa bye-bye amon. Katsyak nga anak na, awan ka di karbangak kenkwana, lolo. Mala, gusto daytan. Iwak simpay la iti panunot yu dayta. Takaaldawan ti graduation mo ita. Agragsak kaki day. Tanatun uyan ti arapaap mo. Apo. Auntie, si kamat lang ti marigrigatan iti kastangar aramidem. Pakaragsakak tar aramida, Elay? Naragsak ka? Nga uray amom nga addamat masaksakitan iti aramidem? Laglagi pa mga awan anak yu ka ni uncle. Apay no ibilang mo matyan kaspudpud no nga anak mo ti anak na itirwar. Saan na mabalin, Elay? Di mo lang amin amo no kasano kasaam ti marikrik na kita. Nagsakit. Antig. Ad-ada masakitan ka no pagtali na edam ti gura iti kaunggam, anti. Dawatom ti kaasi ti Diyos, anti. Taiso ti mangwaya-waya iti barukong mo. Mamakawan ka kuma. Ti Diyos tupay kat mamakawan. Si kantulakid din at taulaang ti saan. Wan, napakawan ko idan. Ngamjak to pulos maawat. Wan no maipatag ti anak na. Apo, adan na talgad at trabaho. Apay nung makiasawa kan. Kinapudno na, lolo. Adan nobyok, kat plano min ti akalaysa. Aya, mala,
nasayaat mo't. Ngem, yam amom to man kanyak tinubyong apo. Wen, lolo. Talaga kasta ti aramidek. Sige. Ayapam to nga rod dito'y balay. Tapno maamamok may. Taagluto aktaw iti pagsasangwan tayaw. Sika manan. Awan ka, ma'am. Adda na panan na. Nana, anya nga oras asumangpet. Adya ka mo. No, day bagak. Siya kon ti pangibagaam. Day bagak to kan kwa na. Umay ko la ko maibaga nga agkasar kamin itinobyok, nana. Wen, nana. Namnamaan minto ti iyo umayo kini daddy. Sige. Ibagak to iti amam. Sige, mabalin mo ti pumanaw. Na dapay aramidak. No di ka umay. Sakti mapan, Feli. Awan ti mapan. Agawid tayo di probinsya inton biga. Anya. Ang kasanon Awan ti kasar... bibiyang ko! Adda ka man wano awan iti day di akasar. Matuloy latta. Basta agawid tayo di probinsya. No ipilit mo ti dumaray. Nasaysaya at lang agsinatan, ador! Anya. Naske na may pamuspusak ti amin. Tapno makadarayak iti kasar ti anak ko. Kasla sa bali ti panagurok ti asawa. Feli, agreein ka. Feli, agreein ka. Hoy, Feli! Anyo ti mapaspasama kiti asawa. Tinasayaat, itaray ko adago si di ospital. Kumusta ni Nana Feli, daddy? Naispala ni ti paggad. Isuna laeng tanapiktaran ti panagsauna. Taparalisadong ti kagudwa ti bagina anak ko. Makaringan. Feli, adda ni Leia. Sige, daddy. Taamangan no din na kayat ti kaadak ditoy. Pumanaw akon. Saan ka pumanaw? Babay ka ba? Ha? Uway ka ta. Udla ibagak ka. Anak, umasidag ka kan ko, ana. Wen, daddy. Pagkawanal na kumait. Nagbasalak ka. Pagkawanal na nagbalinak na uyong. Di kay agsangit, nana. Ang mga numakapadakas kada kayo ti kasta. Pagkawanal na kuma. Di kay agdanan. Napakawan kayon. Napatag kayon kanyak. Taasawa na kayo ti amak. Di mo ko mabaybayan ti ama mo. Feli, saan ka pa'y amatay? Agbyag ka pa'y itinapaot. Makabanan na kuma, ador. Itad kunti wayam-wayam. Di kang paril taon. Agyamanak, Feli. Agyamanak, nana. Kat di kay madanagan. Ibilang kayo kaspudpudno nga inak. Kat tumulungak nga mga sikaso kada kayo. Para itipatpat kak unay nga amak. Nagsayaat ka nga, anak.